Zemlja crnih planina i Tirkiznog mora. Od snježnih vrhova sjevera do blještavila Budvanske rivijere, danas istražujemo 10 najvećih gradova odnosno naselja Crne Gore prema popisu stanovništva iz 2023. godine. Našu listu otvaramo na krajnjem istoku zemlje, podnoplanine Hajle u Rožajama. S nešto više od 11.000 stanovnika, ovaj grad je poznat po svojim gostoljubivim ljudima i netaknutoj prirodi koja ga okružuje. Rožaje je važno tranzitno središte prema Srbiji, ali i mjesto s dugom tradicijom drvne industrije. Na 9. mjestu selimo se na sam jug države u jedan od najstarijih gradova na Jadranskoj obali, Ulcinj. Sa svojih 11.000 stanovnika, Ulcinj je poznat po nevjerojatnoj velikoj plaži, dugoj čak 13 km i Adi Bojani. Grad ima fascinantnu povijest gusara i pomoraca, a njegov stari grad je prava riznica kulture. 8. mjesto zauzima Bijelo Polje, glavno prometno i trgovačko središte sjevera Crne Gore. Smješteno u dolini rijeke Lim, naselje broji oko 12.000 stanovnika i ključna je točka na pruzi Beograd-Bar. Grad je poznat po bogatoj književnoj tradiciji i festivalima tamburaške glazbe. 7. mjesto pripada Cetinju, povijesnoj i kulturnoj prijestolnici Crne Gore. Iako broji oko 12.500 stanovnika, važnost ovog grada daleko nadmašuje njegovu veličinu. Cetinj je i dom brojnih muzeja, arhiva i nekadašnjih dvorova, te čuvar crnogorskog identiteta podnoplanine Lovćen. Na 6. mjestu nalazi se Bar, najveća crnogorska luka i grad koji spaja moderno s antičkim. S populacijom od gotovo 16.000 stanovnika, Bar je prepoznatljiv po svojim širokim ulicama i palmama, ali i po starom Baru, napuštenom srednjovjekovnom gradu na brdu. Ovdje možete vidjeti i staru maslinu, jednu od najstarijih na svijetu koja rađa već više od 2000 godina. Na 5. mjestu na samom ulazu u jedan od najljepših zaljeva svijeta smjestio se Herceg Novi. Sa svojih 16.000 stanovnika ovaj grad je poznat po svojim strmim ulicama i bujnom mediteranskom raslinju. Njegove 3 tvrđave, Forte Mare, Kanli Kula i Citadela, svjedoče o burnoj prošlosti pod vlašću raznih imperija, dok su danas pozornice za vrhunske ljetne festivale. 4. mjesto drži Pljevlja, industrijsko središte sjevera Crne Gore sa 16.000 stanovnika. Grad je dom najveće termoelektrane i rudnika ugljena u državi, a nudi mnogo više od same industrije. Ovdje se nalazi lijepi pravoslavni manastir Sveta Trojica kao i džamija Husein Paše. Pljevlja su grad bogate tradicije. Ponovo putujemo na jug. Brončana medalja pripada Budvi, neprikosnovenoj metropoli crnogorskog turizma. Iako službeno broji 19.000 stanovnika, tijekom ljetnih mjeseci ovaj grad postaje dom za 100.000 turista iz cijelog svijeta. Budva je jedan od najstarijih urbanih centara na Jadranu s prelijepim starim gradom koji datira unazad 2500 godina. Danas je simbol luksuznog odmora, burnog noćnog života i modernog razvoja koji je potpuno transformirao njezinu obalu. 2. mjesto s 52.000 stanovnika zauzima Nikšić, poznat kao grad piva i čelika. Nikšić ima specifičan urbani duh. Njegov centralni trg jedan je od najvećih u Crnoj Gori, dok su jezera Krupac i Slano omiljena izletišta koja gradu daju prirodnu ljepotu. Iako je povijesno bio radnički grad, danas se Nikšić profilira kao sveučilišno i kulturno središte koje čuva svoju autentičnost. I konačno, na samom vrhu sa 173.000 stanovnika nalazi se Podgorica, glavni grad i apsolutno središte države. Podgorica je dom za više od četvrtine ukupnog stanovništva Crne Gore, što ju čini motorom napretka čitave zemlje. Grad ima više stanovnika nego svi ostali gradovi na listi zajedno. Nakon Drugog svjetskog rata izgrađen je ponovo i preimenovan u Titograd. Od kultnog mosta Millennium do brojnih parkova i spomenika, grad se stalno širi i mijenja svoj izgled. Podgorica je sjedište svih važnih državnih i obrazovnih institucija. Od surovog sjevera do blještavila Jadranske obale, crnogorski gradovi nude nevjerojatan kontrast na malom prostoru. Koji od ovih gradova biste voljeli posjetiti? Pišite u komentarima, pretplatite se na kanal za još ovakvih videa i vidimo se u sljedećoj priči.